Amasaha make cyane niyabura ngo umwaka urangire. Turi ku munsi wa 30 w'Ukuboza. Nje ndi Nathan. Uyu munsi mu mateka. Mu kiganiro uyu munsi mu mateka cy'uyu munsi twabategura ibintu by'ingenzi byaranze uyu munsi, waba wibuka cyangwa wibagiwe, waba waruzi cyangwa utaruzi. Uyu ni Vladimir Lenin wagize uruhare mu guhuriza hamwe leta zitandukanye z'Abasoviyeti. Ku munsi nk'uyu mu mwaka w'1922 nibwo leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti yashinzwe. Yahuzaga Russia, Belarusia, Ukraine na Transcaucasian Federation. Iyi akaba ari federasiyo yahuzaga Armenia, Azerbaijan na Georgia by'uyu munsi. Imyaka 318 irashize ku munsi nk'uyu Tokyo, umurwa mukuru w'Ubuyapani, watakwa n'umutingito wari ufite magnitude ya 6.1, aho abasaga 37,000 by'abantu bitabye Imana. Mu mwaka w'1788 kandi Abafaransa bafashe agace ka Madras mu Buhindi. 1880 ku munsi nk'uyu hashinzwe Repubulika ya Afurika y'Epfo ya Transvaal, ishingwa n'abo mu bwoko bw'Ababoers. Mu mwaka w'1896 Jose Rizal yarishwe muri Philippines. Tunyarukire muri siporo gato, aho mu mwaka w'1975 ku munsi nk'uyu aribwo Oleg Blokhin, umwataka w'umunyasoviyeti, yahawe Ballon d'Or. Akaba ariwe munyasoviyeti wa kabiri wahawe iki gihembo nyuma ya Lev Yashin wari wagitwaye mu mwaka w'1963. Bamwe mu byamamare wamenya bavutse uyu munsi harimo Libron James, umunyamerika wavukiye muri leta ya Ohio, wujuje imyaka 37. Mumuzi cyane muri NBA, akaba akinira Los Angeles Lakers muri ino minsi. Tiger Woods nawe ni umukinnyi wa golfe wujuje imyaka 46, yavukiye muri leta ya California muri Amerika. Umunyamabanga mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika, akaba yarabaye n'umukuru w'ibiro bikuru by'ubutasi bya Amerika ku ngoma ya Donald Trump, Michael Richard Pompeo, nawe yagize isabukuru y'amavuko uyu munsi. Twasoza tutababwiye ko ku munsi nk'uyu mu mwaka wa 2006 aribwo Sadam Hussein wahoze ari perezida wa Iraq yishwe azira ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ngibyo bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Kora subscribe ubu wa mbere mu kubona video ikurikira.